Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Kedam tang preni phaing ko rakethom suring koira ing ko rakethom ingdeng thom kebraisi hawa riso nimsorong aje mate ZKYF jutangamai sangtimili pathu aklam hawar ke hana ruatum pater piponsi mesen pen pachun pon jutang hello khai raje lapen kaching room hello khayale kaching ri hello khaya jakongpu ason si litum karbita khai kang thimpu kachipu kenangso Hawar ke hat jutang aterang karbi risonim so ronga je adim sangtimili pathu aklamalong ingdeng thomke praisi angdeng kadu kawe kachepate hawar pli ateman chetongdu besti manong ekelong pon amen laki pongwe kro KCS zone pen chepalong pon lo hawar ke hat jutang aterang karbi risonim so ronga je ZKYF tirikam amai phu ake hailong sing tokbi tirikam amai chunbang Sar Gulab Kro ake hai Rohin Terang Mai Phu Karbi Jutang Asong ake hai Noren Rongpi Chunbang Karbi Jutang Asong Hawar ke hat Hawara Mai Alang Litumta Kardom Pajerpon Kiramtang Pre Niphaing Koraisi Arani Achoma Tumaphan Kangthum Karni Mate Arni Tili Aporomen Kabache Thapadupon Niphaing Korahini Arnike Karlitang Jutang Airport Lapen Aterpi Purnimaing Hipi Lapen Jotindra Terang Arani Padupon Lapen Kijutsi Arani Preni Phaing Kora ke Thom Arnike Jutang Amai Pi Manpeng Alohi Sarpo Ake Hai Sir Dorsing Ronghang Honorable MLA Lakha Krener Kep Hauraghat LAC Penta Chitongdon Ake Hai Chandrakanta Terang Mai Phubarim Karbi Jutang Asong KCS Amai Taralangso Ake Hai Khonsing Rongpi XEM Karbianglo Termas Council Dipu Ake Hai Hanto Rongpi Board Chairman Cooperative Society Karbianglo Termas Council Dipu Ake Hai Mensing Kramsa Board Chairman Town and Country Planning Karbianglo Termas Council Dipu Lapen Ake Hai Katharsoningti Karbianglo Termas Council Dipu Rangsina Sarpo Lunkan Namalen Kangpu Ake Hai Ritesh Inghi EM Karbianglo Termas Council Dipu Kachopapon Nongnam Kachatangklong Sami Nitu Timungpi Ake Hai Bhobening Lang Lapen Ake Hai Sarmon Kroatum Jumisen Alun Parjuponsi Kelangdun Aradatum Do Anta Aningrong Chipidun Pen Aliralor Pidun Hawar ke Hat Pen News Report Ransing Kiling Karbianglong News Channel Ardo Pajiro da Kadoka we Asanchom Nankili ke Gregi Thomanang Lilo Lapen ke alang lituma full set si bang lo choklim mesin dak nang cipate dun lo la si alang litum la kaprek ke cipate ning yang deng alang tambe cipate pon lo non amat nilitum isi abirtha ke lo tempe ke final ke galilang sitame pongwe kruarong unit si kidam yang ring do best bangke tum ladak nili tumbang ke tirikama hina bang sido nili lapen pu alang li kong chunbang Gulab Kru lasi programat aluot teng pen pulo tang te chief guest bang ke dak 18 nong Hauraghat LSC ST LSC MLA Ake Hai Dorsing Roha Pansi nil tum chief guest bang ke Johangpon lapen guest of honor ta dolo Ake Hai Ritesh hi pantamenil tum Johangpon lo pendak local MSC pandame Johang Ponlo lapen invited guest ame BDC chairman pendang lok penan board chairman atumanta ni tum ki Johang bangke Johang Ponlo tantela non keban jin nikan kep sertalin gechok Julong mate central committee guidelines ateng pen dak bangke reception committee bangke kasisik meg bangke dolo laswa reception committee atumasi hada central committee la ketalon ponjilong tame Cicik cedang pensi dunpo. Nah bangke non manil dong cetelong kesung pu bangke cetelong le asal soba abangke dolo la bangke sita me akiong dong abangke kasik sawe.
Wah, oi, program oi, tu junior long setunan ko. Program le oi. Injak ya titi langsung telepon. Pan pacini itu hello, adalah elektron lama. So dapat kita dapat berkumpul, pakai apa ada, loan, mereka atau kami dari nama. Video link from X, producer Malong, film production, Tukur Singh, secretary, Langok Tolem, Tolo Iteran X Chairman LL, Video Singh X Chairman. Langok Tolem, Jogna Hanspe, CEO, Harsing Ramsa, Editor, LZC, SCB, Lawrence Rompi, Ex-President LZC, Modarton Rompi, Ex-Secretary LZC, Joyson Teron, Ex-President LZC, Citing, Harsing Hanse, Editor LZC, Video Singh, Ex-Secretary LZC, Borasing Hanse, Ex-Secretary LZC, Dorsi Mohan, Ex-President LZC, Biswajit Hanse, Ex-Secretary LZC, Paniram Teron, Ex-President LZC, Singh Rumper, Ex-Secretary LZC, Bidaram Bay, Ransai Klepnaku, Mongol Singh Rumper, Ransai Klepnaku, Vidya Singh Teron SCG, Babuji Rumpi SCG, Paniram Pro SCG, Hamir Rumper SCG, Vinod Langlok So Pen Rupon Rongphar, Report, Karbi Anglong News Channel. Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.